algon ha amille kodaswa engetami Iraadhakurevviyyaa alwargina apakya misak mustaqbaluga kame kuruma Iraadhakurevviyyaa amen kame kurana den hama gina beflom mihar hama Insha Allah කියන den ami Iraadhakurevviyyaa mihen kiyummi ega mastertek ufedan kametho Iraadhakurevviyyaa hama ekan Iraadhakurevviyyaa kiyon hama ekan Iraadhakurevviyyaa ya nota boda rangalhee Insha Allah Insha Allah mi galon dannawani furtan kamaka mustaqbala timanna maadama nota kuriyaga kamek kuruma bunanama Allah ge irada fula matiko ekan kuruma Quran gavane Allah kiris Quran Allah subhanahu wa ta'ala kahf suratuge 23 wanayata adi 26 wanayatuge miwa ka bayan kura wahi Quran wala aqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah kalege faano madama timan kale faano kamek kurawwana me vidalu nuwashe insha Allah e nubune den ama yayakuga yayatuga nebburemana wadhkur rabbaka idha nasit adi handan netijjanam tibage veras kalage dhikru kurash handamane tumaki shaytanage amalge terengi mene kam insana kuranje kanda handan nattada e madama kame qur'ana me insha Allah e bunashe nota ifada kiuma Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amru kurawwa den oti Iraadhakurevviyyaa amukom mi buna gina befulunge hama hituga ves onnane Allah Iraadhakurevviyyaa eyane mana kame vesno ekama kuboda rangali mi sunnatum waridu ade Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amru kora hadi kore insha Allah e bas egota kyun bodan alondo hama nasihat terwane ege terege ege maane ki Allah Iraadhakurevviyyaa mi tankola alon mi dannawadanis alon mange terega komeswaraka mi ehen dintoge wahaka dekeveruga alon feni february diweba tarjuma kore for injila adi diweba tarjuma kore for Isa alayhi salam ge sira nota mi siratu kama buna by film tavs غير مسلمون غدافري ميكا فيلم تتمانه مي ترجمه كرومغا وربودا اسلامي اصولا گاك کوفوي ekam ege tereng aasa hunnani insha Allah bunumage badluga Iraadhakurevviyyaa nota mativeri amra Iraadha fulu mifada bastange bore mativeri amra Iraadha fulu nota Iraadhakurevviyyaa bunane Allah ge nam fulu gatumen neti ekota bayfara bunaifa e bahure ei Christian agida ge nota hen agida tawga emi alukan kure beta farata Christian agida ge thinkawanta emi bune Allah ekalange shariku ko auzu billahi ekalange baavere kosnu ekamko Isa alayhi salam ki darikale kadi Allah note kan lege fan ge makamana Maryam ge fan nota Jibril ge fan mitim fara baavere kokgen emihon ge Iraadhakurevviyyaa buna bunun etika bunanis mativeri amra Iraadha fule nota mativeri Iraadha fulunne Allah ge nan bunmen netemi kommes waragga e bahuri emihon din alonmenge din alonmen nan olwal matta ka kurama sekkate Iraadhakurevviyyaa buna befulum faaferi wane kalondu nudanna ekamko Quran ge soti ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله كذفان مادما كم كوروانا من بدالوانا إن شاء الله بدالواش هم معلوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أمر كوروا أنغنا دبها ذكر إغوت كيوم بدن دبيجم ألونا ما ألونا كمي program أدوسا بيفلونا ألونا جنان ده جوابين نمادوغا دعاء كورين دوغاس amilla dua kurum badluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawwa fa duata are bahun daskogen dua kurum nasihat teriwa hame gotan hamme goti vesalana men Iraadhakurevviyyaa bunum badluga alon nasihat ter insha Allah kiyuma ekam Iraadhakurevviyyaa hen kiya be fulako faaferiwane note hedi bidyaike efadan alon nubunana shukran jazakallahu khairan